Coronavirus ka vei Lalawmpuii Vaivakawn. Khovel run mek tu coronavirus an ti chuan mishing te zia anglo takin ramro pui le changkang ral thuam nei chati ahlau velova ramre theile hnuai hnung azwa heklo a se thei zongin a phi ruai ni bermai langlova mi te bein mu theilovin a birua pachak te tluin no sen pui soilo adim heklo doctor te fin na ale thala ai inven le ti dam na mu chhuani se kangoi mai tur ma se atura nat ema wangin nunna alamek zela kan ramzim te hi aron lu chil meang ti hlavin ka ve ve hle ani keini airam changkangin andang zolova keini aya shiat na nei sangten an hlaudana hian ka hlau velo lo ti ngu chu thil a thla kanita India ram lo lutin minon nei shet sheta kan ram lu turin a in pe tak zet ta ti ila kan sui swal omlove mithiam te thurona changa alandanin lo be let ai chuan loin ven me kha kan ti thei om chhun ani kan society ina kan chin than deuh deuh te hi hun rei lo te tal chu in sum kan ngai hle in ka sha pakhatna mi pui pun khom siam hi hun eng mo chen chu I chol ri lokang umyang veipal kanom chuan akai dar na sadon e mai panina kan kut hian henat na hi mani le midanga asem dar theile ni ina langa chibai in buk ri lo po ni ila kanin mel huat ka ring vak lo mange in chibai ri lo mayang u pathumna sada le kuwa in che mai ching kan ni a henat na hian biruk nan alo mang hlau theiti ngai to ave mai te palina marks ka wa pelo iti lai khan itong perle khu hlau tak ibula khan an omania pangana mithiam te zirtir na ishiat ang khazomla nangle ichung te tan lo shi sel rengang che parukna keini namtlem te hi kan pathian hian min chin chha ema thipui hlom tak mahasina shwai koya min hum tu chuan he pul shilaka ta hi min hum theini ti sha in ama chi chungin itong trai zelang o pasarina in kalpona anlo kharani po in mani mamo bak le cheu kherlovin midang le tur zwa ve ila kan sarkar hian riltam chuan minda holawang ti ring tlatila paryatna sungdong te pon bungrwa atawa in lak lo chu ti to phalul su he hun hi ipathian thu oi ziami ten an shadu hun tak ani donania